tina kanami daily news reader anangizing hozo si lim na kahinei kinun Tuni ho phala nisim nga sang ni le som nya lia ding in jong Thusoh ho simdo ki taw hiti Thado convention in Thado ho Kuki Kahipoi chile NRC ki to soding a hi tiu Thado hi zat ti chu inni group chumbe paule ham chondan le thusim lo pi ta ne ahin Kuki Kahipovin chile Kuki ba ahi lo le noya umahipun Kuki to ki man nei lo ahi tin achi sa November nisim khale ni sung Thado Community International TCI le Thado Student Association guna Guwahati Thado Convention sangni le somni lia za ho thupun ani guna hi chile India government in Manipula National Register of Citizens NRC sading ati to sodding in jong Thado Convention a ki phatsa na ani tawi He theju tu kum August la ki sim Thado Community International in tu masangje machu Manipur CM N Birin Singh hinga mi ten tichu adia meitei ten Thado te Kuki tia ahet ahilo le asei jingo ngadinga nge na anei saw hitai Thado hi Manipula indigenous tribe somni la ko la khat ahin sangkhat zako somala gu presidential order noya zat khana pata recognize ki bol tribe khat ahi India census masapen sangkhat jagi somgil khanapat Manipula tribe la mi tampen hung hito pe ahi sang ni le som lakhat census dungzuin Thado population hi lag ni le sang som le sang le zaku le som la thumahin any Kuki tribe hi population sang som ni le sang gil le zathum le som di le ni bo hi any Kuki tribe hi di lota sang ni le thuma hung ki ji panahin Manipur ST lisa kun any Kuki tribe hi la do ngai hi tin jong asayun hi Jania Thado na min tupun ani nawa iti hama India government in Manipula NRC chi sa ding ahin tile Thado na min ki to sodding a hitin asayo na hi chile tua Manipur government in gamsumi te phachom na ding le phathei na dinga abol ho het pi na jong anei na hi ahin la government in thinglang mi te lung op kai na hi a het pi angai ade in NRC ki chi pi masanga citizenship proof dinga document phatecha avet chilangai ati aji chu thinglang mi te hi document ahi lo le record nei langa atha samun hi chi hi government in a het thi mangai ati Manipur government in drug donor na to wall on drug achi pi jong Thado community in atosot ahi dan jong aphong do vi hi chi drug gar alol hin na dinga mi pi jong na sata mo pu na nei ahi danu het sa to gun ki tup ta ho loling ta achi pi the to gun ki tup ta to loling ta achi pi ahi the na dinga ban la ngai asa dan jong aphong do na hi ahin la alang khana jani khoa Thado in pi jen headquarter a kuna press release khat ki mun asai na achun Thado in pi Manipulin hitabong Thado Community International kitin Guwahati muna convention anei hi a ki het pi pu chule hi convention in thupun anei jong hi ki het pi lo thula lo hi tin phun do na ahin nei ki ru na hi Thado Community International kiti ki loi khom na khatin Thado hi Kuki Kahipoi tia phun do na abol chu phamo asa dan le apom thailo dan Kuki thingnoi ki loi khom na Kuki National Front KNF in aphong do in chule TCI lam kai hon nampi mai mo na dinga panla lo dingin nge na aneu na hi Ale Stephen Ministry of Information and Publicity KNF in tupun anei na Thado gangte vai phei peite simte marle adang dang abon cha nam khat chi khat a hiwin Kuki zu a hisu ke tin asi Kuki National Front in Tuni chana namna ahin ki to na hin Kuki ti lo nam min danga pana Manipur a hi lo le India akuna gamtum muding akita san pui gamle sit ke vai hom na tum ti chu separate administration zong Kuki mina idalwa hin Kuki len ki tiding a hi tin KNF thu pun chun asei na hi tribe khat hi na tribe mina ki loi khom na chum chum inei ding mo ngo hi ema tribe akhan to na dinga literature arts custom culture ki boi pisu ke ding a hin akiza ada poitin Ali Stephen mina ki su KNF press to phone chun asei na hi hijong le ke ho Kuki a hi lo le Kuki zo ka hipo vi ti thei tribe ho chu nam dang za dang ti chu tangkhul mau meitei pangal chule adang dang ho to aki hi naw ipi ta ding ham tin jong KNF in do na anei na hi janhya Kuki ka hipo vi ti ho chu Kuki land movement support lo meitei te jong ka gal mi a hi poina ti naw ham tin jong do na anei na hi nampi hi gal ni hi ji ovin e ho sunga action khota ta kila tua a hi lo le ki tha ki mat bolding akinom poitin jong KNF in asei na hi
TCI kitia kiloi khom na pang lam kai hon avela ahung ki gel phat ki ruwa nampi mai mo na le kipal na ahung pan loading ovin nampi minin KNF in nge na ani nahi chule tu ni sena namsunga a hi na ki hetluwa galmila pan sa service ball kuki namlam kai khat hiya ei man ei that ei sumangowa pong meiti siam pa lung hol na lai ama phachom na ding bol na lai ho jong aki khel ding ovin KNF in ale khau mangcha in het sa na ahin neu nahi 16 Finance Commissioner Kunin Nagaland Nithum Building in Member Lee Kiloi Ho Dr. Arvind Panagaria Chairman Ajay Narayanza Ani Gears Matthew Le Dr. Manoj Panda Dimapur Alungovinahi Amaho chu Nagaland Deputy Chief Minister Le State Officer Hon Dimapur Airport na alam to vinahi Finance Commission ho hi State Finance Commission Officer Hon alhon PD wahi 16 Finance Commission team ho hin State Government le State sunga mo po na nei chum ho to ke ho khom na anei di wahi chule State Capital Kohima Vela Historical Site ho jong vil na anei di wahi Janin nila niden 215 chun Sisipur Police Station District Police lam kai ho head pinain gamsung munchum suma khamna theizu ki mando ho bo thana aneu nahi hichia hin local zu ki sim na mun pi ke wang phai khwa kun zuhun na ki mang thil kyu pheb jong aumin hichi hi police lang ho seidanin society sung sim hoina dinga panla na umjing to ke mena drive a bolu a hi chule zuki hun na kyu hilovin khupi sung LFC restaurant na kunin bel le zusan ho jong amando nahi madwa umzu le bel ho zo se chu police station a abol hawi nahi hichia police on anama do thil kyu ho chu Ken Bell Somsegi Lali, Glass Bottle Bear Somlali, DIC Liquor, Local Zoo Litter Zakhala Somthum, Plastic Bright Khat, Aluminum Pot Somlakhat, Plastic Bucket Ni, Jerry Ken Ngato, Zodha Pickup White Color, Registration Number AS01 NC3351 Khat, Zupo Le na aki manghite dinga taasanum khat zong amanu nahi. Tu laya gam sunga khamna theya kun ki ven do na ding le khamna the ho jia buina amlo na ding ven na dinga district police in hichina to hi abolu hi Achisa October nisim khat ni khwa Infa West district sung mun khana milong mi ni vo le chama pang aramai tingol keder khat achisa ni khu chun Manipur police hon amanovi Manipur police Thusoh kharin asaidanin Milong mi ni vo le chama pang arambai tingol keder ki man pa chu Khulim Sanjit Elias Beam son of late ke his tumba of Naurim Thong di sirut mi ahi ati ama hi to hi police custody umdanin jang asayuvi he thei chu Milong mi ni chu infarsung lamsang area avo gu hilowa amania ko na sum sang som gu le sang khala jali achom danun jang akisei nahi akewate ni hi vi rangau blessing of Kodom Khulin le Dalo Pomayov Lizai Khulin Senapati District Hiwi November nisim khat ni khwa chu arambai tingol hon mi vo hi amaho keder ahi lodan le KCP keder ho zo ahi dan anasei wahi hijini khoma ma chun police on KCP keder Senjam Sures Meite 25 years anamanuvi mi ni ki vozia NPO tichu Naga People Organization Senapati District Student Association le Senapati District Women Association hon achi sani khwa chu niden 24 hours ban anako wahi Chief Minister Laldo Main Mizoram in All Indian Services keder achom nei na dinga hin sarkar in nasata ina kizuizingi ati Jani chun Chief Minister Office muna Mizoram in All India Services keder achoma nei theina ding chung chang hi Mizoram IAS Association lam kai hole IAS Services member dang ho bana Zoram Research Foundation ho to seikhom na aneyuvi hichi meeting a chun Mizoram IAS Association apanin Van Hela Pachua Siropinga Lungmona Larjir Mawa changte ho ajawun Indian Police Service apatin Larok Khuma Pachua Sido Thanga PC Lalmon Sanga Joram Moya le Silal Dina ho azawun Joram Research Foundation apanin Professor Thangchung Nung le Rosam Liana azaw lani nahi Chief Minister in asayna achun Central Service keder neilu hi tu le khonunga dinga ngai khota ahi tin asayi Iran le Israel gal achila ajing to kilhonin Islamic Republic of Iran in Israel chunga phula anadinga bulu udingin kigu na achai ta akiti
Hichi ki gut nahi Iran Supreme Commander Khamenei in gi na thu apuna kun chila hi thu US Thusoh chun asei nahi. Pentagon akun ki mu Thusoh chun asei na Israel bulu na dingin Iran gamsunga thilumdan satellite image ho akuna hethe ahi ati. US in Israel in Iran abulu jawa le thu na abol le a khozo che a Iran chunga thilung ding ahi dan anasei ahi. Hinla Iran hin angai sa lo hethe ahi tai. News 18 akuna ki mu chun asei na Iran in government sa anei zo simang cha Israel bulu na chilha piding ati ahi chule hitabonga Iran ki go na thu hi US Department of Defense komthung ahi tai ati US satellite akuna mu thei cha hi le Iran in Israel su mang na dinga bulu na agut het chin hi akiti chule Iran army ho ki go na ho mu thei ahi akiti chule Iran hin US presidential election na Donald Trump ahung lol hin ding akicha ja hitabong bulu na apol gun hitting in political analyze kadina sei na hi amana sei na chun Trump president a hi le Israel prime minister Benjamin Netanyahu hung tha ding Iran nuclear sai ho bulu na ahin bolding a hi ati Iran hin Israel jet fighter hon October ni sim som ni lugup ni khwa air defense system ho akoina anakap si le thu na dinga ki gu na anei jing a hi Alangkhan a kolgam thu iza le ki papa omi aji chu isu piu kolgama galsan ho hi amachal the jing ovina hi hitol hon chun KIA Kachin Independent Army hon Saturday ni chun China to burdala Chiwi township chu anato pha ki tawina hi China in Myanmar to boulder ho ana khawin chule northern Myanmar lama China hon government to ke kapna ngading in tipna anei zong le KIA tenwang military thanei na ake chei to ka hechi galsan hi kinga loading a hi tin jong ana sei win hi KIA spokesman Colonel Naubuin the Irrawaddy News and Head sana chun Battalion 1001 headquarter tichu amho BGF tichu border guard force junta le akilai pi ho aum now chiwi phimoru na amho dinga a stronghold now ato phajo wa panahin ichilai mun hi KIA hon ahin to pa panu hi chule tu chen hin Kachin state na town som la khat le Sagain Mandali region le northern state na tang gup tabong hi anato pha taw win hi mailama jong nasata ahum machal beijing diu hi itaw naw a hi jing in hi Tuni khwa dinga Thusoh in simdo theu hi chen hin ki chai tai mundina kanamite ho zo si na bon chawin suntin chibei jantin mangpha